nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze mwese muduteze yombi mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi hano kuri Day to Day TV. No mwanya tubagezaho amakuru ya siporo ari kugenda caracara hirya no hino mu isi. Mbaye ikaze mwese mutuye mu mpande enye zigize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, abantu bari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu burengera no mu burengerazuba, mwese mbahaye ikaze. Abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abantu bari mu gihugu cya Tanzania, Burundi, Uganda ndetse na Kenya. Abantu bari muri DRC namwe tubahaye ikaze kuri Day to Day TV. Abantu baba diaspora cyangwa se abo mu ntara ya gatandatu, abantu bari muri leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'abantu bari ku mugabane w'Uburayi, mwese tubahaye ikaze kandi tubashimira uruhare rwanyu mugomeje kugira mudukurikira mukanda subscribe ndetse share ndetse na comment y'inkunga tubasaba kuri Day to Day TV, maze tukaya tubana buri munsi. Njye basuhuza rero kandi ubaha ikaze ni MC Sanga. Uyu ni wa mwanya twabategure kugira ngo tujye tubagezaho amakuru ya sport, showbiz, politics, news n'andi makuru abari kugenda caracara hirya no hino mu isi. Ninawashukuru Mungu sisi nyote mnapo mahali tofauti. Twihuse cyane rero, amakuru yo ni menshi cyane ari kugenda avugwa muri siporo. Muri Rwanda Premier League imikino ni myinshi cyane. Umukino wabaye kuri uyu munsi wa gatanu wari wihutirwaga cyane. Umukino wabaye isaa 9 zuzuye z'amanywa kuri Kigali Pele Stadium, wahuzaga ikipe ya Police Football Club n'ikipe ya Bugesera FC, bakaba baje kunganya ibitego 2-2. Ambibutsa ko muri aya makuru yacu hano kuri Day to Day TV murajya mukurikira amakuru yose ari kugenda caracara hirya no hino mu isi. Muri Rwanda Premier League, England cyangwa se English Premier League hose yakurikira aya makuru. Bundesliga, La Liga, Sunday League ndetse na Serie A, aya makuru yose arajya bageraho gatanu kuri gatanu, ndetse na Champions League ku mugabane w'Uburayi imeze nabi, ndetse na Europa League. Babwira ko amakuru yo abari menshi cyane nkuko narimbi banyuremo gato ya Police FC kabanganyije n'ikipe ya Bugesera Football Club kuri match yabereye Kigali Pele Stadium. Andi makuru yazindutse avugwa cyangwa se ari gucaracara mu gihugu cy'u Rwanda, uwitwa Mukandayisenga Jeannette bakunda kwita Kaboyi, ngo yabaye icyamamare mu ikipe ya Sport, akina Rayon Sport Women Football Club, ngo akaba yamaze kwerekeza mu gihugu cya Tanzania mu ikipe yitwa Young Africans. Uyu mukobwa rero wamenyekanye cyane nka Kaboyi, cyangwa abenshi bakunda kumubona bakagira ngo ni umuhungu cyangwa se ni umusore yagiye aca mu makipe agiye atandukanye, cyane cyane nk'ikipe ya Gicumbi Women's Football Club ari nayo yazamukiyemo. Ariko uyu mukobwa akaba yarabaye ngo n'umufana ukomeye cyane w'ikipe ya Rayon Sport mbere yuko ayizamo. Akaba ibyo bintu byatumye aza muri Rayon Sport, akavuga ko nta yindi kipe ashobora gukina hano mu Rwanda. Uyu mukobwa ubundi wamugeranya nka Kevin Muhire, we yivugiye ko nta yindi kipe mu gihugu cy'u Rwanda yakinira asibye Rayon Sport, kuko ngo yakuze ari ikipe afana cyane, akabikubitirwa kujya kureba match z'ikipe ya Rayon Sport. Biramuhira abafite n'impano y'umupira w'amaguru, biza ko aza kubigira nk'uko yabyifuzaga, birangira akiniye ikipe ya Rayon Sport Women's Football Club, ikipe imaze igihe gitoya cyane muri shampiyona y'abagore. Bibutsa ko yahereye mu cyiciro cya kabiri, ikava yitwaye igikombe cya shampiyona, igahita izamuka mu cyiciro cya mbere, igahita itwaye igikombe cya shampiyona ndetse n'icy'amahoro, igasohokera igihugu nubwo bitaje kuyihira ikagaruka. Iyo ni Rayon Sport Women's Football Club. Mukandayisenga Jeannette rero mwifurize amahirwe masa mu ikipe ya Young Africans Women's Football Club, akaba yamaze kwerekerayo. Twese cyane rero imikino ni myinshi cyane, n'abaciriye mu mayange. Ikipe ya Police nuko bisanzwe yamaze gukubitwa yanganyije n'ikipe ya Bugesera Football Club ibitego 2-2. Imikino ni myinshi yo muri weekend iraza gukomeza. Ikipe ejo kuwa gatandatu match izabimburira izindi. Ikipe ya Muhazi United izakira ikipe ya Gasogi United, ikipe ya Magaju FC izakira ikipe ya Marine FC, ikipe ya Rutsiro FC izakira Musanze FC, ikipe ya APR Football Club. Match zabikurikiwe n'abantu batari bake cyane. Saa 9 zuzuye z'umugoroba kuri Kigali Pele Stadium izakira ikipe ya Mukura APR FC Visa Mukura Victory Sport. AS Kigali match zabikurikiwe n'abatari bake cyane hanze y'igihugu cy'u Rwanda, yaba mu Rwanda ndetse n'aba diaspora benshi cyane bafana ikipe ya Sport ndetse n'abafana ikipe AS Kigali kazakubitana n'ikipe ya Rayon Sport ku isaha y'isa 12 z'umugoroba. Ibico bikaba byarageze hanze kare, abantu bagora tike muzigura hakiri kare uyu munsi. Ejo kuko ibico bizaba byazamutse n'ibihumbi 3 ahasanzwe, General 5,000, VIP 10,000, VIP 30,000. VIP 30,000 bizaba byabaye 50,000, VIP 10,000 bizaba byabaye 30 ku munsi w'umukino. General 5,000 bizaba byabaye 10, 3,000 regular bizaba byabaye 5,000 ku munsi w'umukino.
amakuru yo ni menshi cyane. Twihuse mu match rero ziri gutegurwa ni nyinshi cyane, match ku mugano w'Uburayi ni nyinshi cyane, biri gutegurwa ni byinshi. Mbibutsa ko ku mugoroba ikipe ya Chelsea yarayihanangirira ikipe ya bita Astona ibitego 3 byose kuri kimwe. Chelsea ihagaze neza cyane muri iki gihe rero ikaba igenda itsinda amakipe bya hato na hato bitunguranye. Mbibutsa ko kandi muri Premier League iraza gukomeza ku cyumweru. Premier League iri muri shampiyona ziri buze gukomeza zisa nkaho zitinzeho. Premier League zakomeza ku cyumweru ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 2024. Arsenal match zabikurikiwe n'abantu batari bake cyane zaba saa 7 zuzuye z'amanywa. Arsenal izakubitana n'ikipe ya Everton, aho ni ku cyumweru. Liverpool izakubitana n'ikipe ya Fulham United, ikipe ya Wolves izahura n'ikipe ya Ipswich, ikipe ya Newcastle izahura n'ikipe ya Leicester City, Nottingham Forest izahura n'ikipe ya Aston Villa. Monday cyangwa se kuwa mbere ikipe ya Brighton izakira ikipe ya Crystal Palace, Manchester City izakira ikipe ya Manchester United. Match zabikurikiwe n'abatari bake. Southampton izakira ikipe ya Tottenham Hotspur, Chelsea izakira ikipe ya Brentford. Ni match nyinshi cyane. Kuwa kabiri Wednesday hari match imwe rukumbi, ikipe yitwa Bournemouth izakira ikipe yitwa West Ham United. Muri Serie A naho match zirahari nyinshi cyane. Serie A match zirahari mu gihugu cy'Ubutaliyani. Mu gihugu cy'Ubutaliyani rero match zihari neza ku munsi wa gatandatu cyangwa se ku munsi w'ejo ku itariki 14 z'ukwa 12, ikipe yitwa Cagliari izakira ikipe yitwa Atalanta hakiri kare cyane. Ikipe yitwa Udinese izakira ikipe yitwa Napoli, Juventus izakira ikipe yitwa Venezia, ikipe ya Rennes izakira ikipe yitwa Monza. Ku cyumweru cyangwa se ku itariki 15 z'ukwa 12, ikipe yitwa Bologna izakira ikipe yitwa Fiorentina, ikipe yitwa Parma izakira ikipe yitwa Verona, ikipe yitwa Como izakira ikipe yitwa AS Roma, AS Milan nayo izakira ikipe yitwa Genoa, ikipe ya Lazio Roma izakira ikipe yitwa Inter Milan. Aho ni ku munsi wo ku cyumweru aho bita muri Serie A cyangwa se mu gihugu cy'Ubutaliyani. Muri La Liga Santander hani mu gihugu cya Espagne kwa FC Barcelona. Today kuri uyu munsi match iteganyijwe ni match imwe yonyine imwe gusa, imwe rukumbi kuri uyu munsi wa gatanu ku itariki 13. Ikipe ya Valladolid irakira ikipe yitwa Valencia. Kuri uyu munsi n'ubundi hari match ebyiri mu mbabarire. Espanyol nayo iraza kwakira ikipe yitwa Osasuna. Kuwa gatandatu ku itariki 14 hari match nyinshi cyane zitandukanye. Ikipe yitwa Mallorca izakira ikipe yitwa Girona, ikipe yitwa Sevilla izakira ikipe yitwa Celta Vigo, ikipe yitwa Real Vallecano izakira ikipe yitwa Real Madrid. Match zaba itoroshye ikomeye cyane. Ikipe yitwa Atletico Madrid izakira ikipe yitwa Getafe. Getafe n'ikipe Atletico Madrid nayo iyi match zaba ikomeye cyane zakukirwa n'abatari bake cyane. Ku cyumweru ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2024 match naho zirahari nyinshi cyane, ari naho Real FC Barcelona izakina. Match rero zabimburira izindi ni match y'ikipe yitwa Alaves izakira ikipe ya Atletico Club, ikipe ya Real Sociedad izakira ikipe ya Razi Palma, ikipe ya Villarreal izakira ikipe ya Real Betis, ikipe ya FC Barcelona. Match izaba saa 4 z'ijoro izakira ikipe ya Leganes biza FC Barcelona. FC Barcelona ikazaba yabakiriye rero iyi match n'uruca abana byumvikana ko ikipe ya FC Barcelona igomba kuyitsinda nta kabuza. Muri Ligue A uyu munsi hari match imwe gusa, match imwe rukumbi. Ikipe yitwa Toulouse irakira ikipe yitwa Saint-Etienne kuri umunsi w'itariki 13. Izindi match tuzazibabwira ku munsi w'ejo. Muri Bundesliga mu gihugu cy'Ubudage match zirahari nyinshi cyane. Kuri uyu munsi hari match imwe rukumbi yitwa Freiburg iraza kwakira ikipe ya Wolfsburg. Ku munsi w'ejo kuwa gatandatu ku itariki 14 hari match ebyiri rukumbi. Ikipe yitwa Mainz 05 izakira ikipe yitwa Bayern Munich. Match ikomeye. Augsburg izakira ikipe ya Bayern Leverkusen. Match nayo itoroshye na gato. Bayern Leverkusen iri kurwana no kuba yatwara iki gikombe. Ku cyumweru cyangwa se ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 hari match ebyiri nazo zikomeye cyane. Match ebyiri zikomeye cyane. Ikipe ya Borussia Dortmund izakira ikipe ya Hoffenheim. Ikipe ya Leipzig nayo izakira ikipe ya Frankfurt.
match zitoroshye na gato muri siporo. Amakuru ni menshi cyane bari kugenda avugwa, abari menshi ni wavuga ngo uyarondowe. Nibutsa ko izi match zigiye zikomakomeye muzaye muzikurikira live kuri Day to Day TV. Nka match izaba ku munsi w'ejo kuwa gatandatu saa 12 zuzuye z'umugoroba, bizahuza ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya AS Do Kigali, tukazayibagezaho 5-5 kuri Day to Day TV live. Ndabararitse n'izindi match zigiye zitandukanye zo ku mugabane w'Uburayi muzaye muzikurikirana nazo kuri Day to Day TV live. Iyi ni channel yashyira kugira ngo gibagezaho amakuru ya siporo, amakuru ya politike, amakuru ya showbiz kugenda cara hirya no hino mu isi. Nta kindi we tuba tugusaba sibye gukanda subscribe, share na comment aho uherereye hirya no hino hose, maze twayatubana Day to Day cyangwa se umunsi ku wundi. Iyi channel nkuko yitwa Day to Day TV rero n'ubundi amakuru abariho umunsi ku wundi, Day to Day news. Amakuru rero abari menshi cyane bari kugenda cara, niyo mpamvu tuba tuvugira ngo mwibutsa ko akandi kantu nibagiye kubabwira. Nyuma yuko ikipe ya Police Football Club inganyije n'ikipe ya Bugesera FC, urutonde rwa shampiyona rwamaze guhinduka. Ikipe ya Sport iracyayiwe n'amanota 30 uko bihagaze umunsi. AS Kigali ya 2 n'amanota 23, ikipe ya Gorilla ya 3 n'amanota 22, ikipe ya 4 n'ikipe ya PFC amanota 22 nayo, ikipe ya 5 ikipe ya Police n'amanota 19, Gasogi United ni ya 6 n'amanota 19 nayo. Sorry, ku mwanya wa 5 Police ifite amanota 20 kuko yamaze kugira indi nota rimwe yayisinganya n'ikipe ya APR yahise igira amanota 20 yonyine. Byumvikana rero ko biracyakomeye cyane ku munsi w'ejo. Urutonde rugomba guhinduka. Rayon Sports yakinnye, APR igakina, Kigali zigakina, amakipe menshi agakina. Urutonde rugomba guhinduka, byumvikane. Tugomba kugira uko ruhinduka kuko amakipe azaba yakinnye ari menshi cyane. Amakuru ya siporo rero tujye ko twabanyurijemo ni menshi cyane. Ntabwo wayavuga ngo uzayamarema, abari menshi cyane. Ndibutsa ko match nayo izaba ku munsi wa mbere ejo bundi ku wa mbere. Ikipe ya Chelsea no kurwana no kuntu yazatwara iki gikombe, natwe dushobora kuzayibagezaho aho izaba iri gukina n'ikipe ya Brentford. Ni match nayo izaba itoroshye. Chelsea abantu benshi bari kuyikurikira cyane, ariko bidakuye ko no ku cyumweru match izahuza Arsenal n'ikipe ya Everton nayo dushobora kuyibanyurizaho live. Rero amakuru ni menshi cyane wavuga ngo yarondore, ngiye wabagezaho aya makuru ya siporo bari kugenda cara hirya no hino mu isi. Ni MC Sanga wisanzwe ari kumwe n'abasare ku ntebe nimwe n'abasaza. Rero nta kintu gusaba sibyo gukanda subscribe, share na comment. Ciao.